Sério, sen milyon più ore di lavoro. Esatto. Cosa? مصفوف. لسه تذكرت لسه تمنى مكاري
opere e omissioni. Mia colpa, mia colissima colpa, ricorrere sempre agli santi e voi fratelli, il Signore Dio nostro. Amen.
إله غيره وحب الآباء ببنيه والرابع بالمقتضية وأصنع رحمة إلى ألوف فيها وحافظي وصاياي لا تلفظ اسم الرب إلهك باطلا لأن الرب لا يدرك الذي يلفظ اسمه باطلا اذكر يوم السبت لتقدسه في 6 أيام تعمل وتصنع أعمالك كلها واليوم السابع سبت للرب خلق السماوات والأرض
كلام الحياة الأبدية الرب طاهرة إلى الأبد مقيمة یەکەمی پارچە پۆلوسی پەیامبەر بۆ وارگەی کۆرنتی لە کاتێکدا جوولەکەکان داوای نیشانە دەکەن و یۆنانیەکان بە دوای داناییدا دەگەڕێن ئێمە مەسیرێکی ئاسراو ڕادەگەیەنین ئەمەش کۆسە بۆ جوولەکە و بۆ یۆنانی
بەڵام لەلای ئەوانەی وەکجابانی مەسیح توانا و دانایی خودایە. وكان فسح اليهود قريبا فصعد يسوع إلى أورشليم فوجد في الهيكل باعة البقر والغنم والحمام والصيارفة جالسين، فصنع مسجدا بالحبال وطردهم جميعا من الهيكل مع الغنم والبقر، ونثر دراهم الصيارفة وقلب طاولاتهم، وقال لباعة الحمام ارفعوا هذا من هنا ولا تجعلوا
من بيت أبي بيت تجارة، فتذكر تلاميذه أنه مكتوب: الغيرة على بيتك ستأكلني. فأجابه اليهود: أي آية ترينا حتى تعمل هذه الأعمال؟ أجابه يسوع: انظروا هذا الهيكل أقمه في 3 أيام. فقال اليهود: بني هذا الهيكل في 46 سنة، أو أنت تقيمه في 3 أيام؟ أما هو فكان يعني هيكل جسده. فلما قام من بين الأموات تذكر تلاميذه أنه قال ذلك، فآمنوا بالكتاب وبالكلمة التي قالها يسوع. لما كان في أورشليم مدة عيد الفصح آمن باسمه كثير من الناس لما رأوا الآيات التي أتى بها. غير أن يسوع لم يطمئن إليهم، لأنه كان يعرفهم كلهم ولا يحتاج إلى من يشهد له في شأن الإنسان، فقد كان يعلم ما في الإنسان سبحان الله. Salvador, que el programa permite la potencia de Dio e sapienza. Nel vedere la evidenza che aveva il suo popolo dalla schiavitù e lo ha guidato nel cammino della verità. Poi pensate di pensare che dobbiamo dimostrare agli altri che siamo
fare che sia nella purezza. In realtà è il contrario. Tutti noi abbiamo bisogno della potenza e della sapienza di Dio rivelata da Gesù sulla croce. Per Calvario lui ha offerto al Padre dalle quali noi siamo stati guariti. Cui significa che come cittadini oltre alle ferite della guerra e della violenza la tentazione di rispondere a questi e ad altri fatti dolorosi con una forza umana, con una sapienza umana. Invece Gesù si mostra la via di Dio, quella che lui ha percorso e sulla quale noi ci chiamiamo. خاصة بالرحمة والمغفرة. لم يكن على ذلك إظهار قوة أو ضرب صوت أعلى ولا ارتباطا طويلا أو خروج علمية فريدة، إنما أظهر قدرته بتقديم حياته على الصليب. أظهر حكمته وقدرته الإلهية مبين لنا حتى النهاية أمانة محبة الآب لنا، أمانة إله العهد الذي أخرج شعبه من العبودية وقاده في طريق الحرية. ما أسهل الوقوع في شرك التفكير في أنه يجب علينا أن نبين للآخرين أننا أقوياء وحكماء. ما أسهل الوقوع في شرك تصورات خاطئة عن الله لنجد فيها الأمان. في الواقع العكس هو الصحيح. إننا نحتاج كلنا إلى قدرة الله وحكمة الله التي أعلنها يسوع على الصليب. على الجسد قدم يسوع للآب جرافه التي بها شفينا. هنا في العراق كثيرون هم إخوانكم وأخواتكم وأصدقائكم ومواطنيكم الذين يحملون جراح الحرب والعنف جراحا مادية وغير مرئية. التجربة هي الرد عليها وعلى هذه الوقائع الأليمة بالقوة البشرية وبحسب الحكمة البشرية. أما يسوع فقد بين لنا طريق الله الذي اختار هو فيه ويدعون لاتباعه فيه. Il Vangelo che abbiamo appena ascoltato vediamo come Gesù scagiona di Gerusalemme i carri valuti e tutti coloro che compravano e vendevano. Perché Gesù ha dato questo gesto così forte, così inflammatorio, ci guadagniamo. L'ha fatto perché il Padre lo ha mandato a purificare il tempo. Non solo il tempo dei clienti, ma soprattutto quello del nostro cuore. Come Gesù non voleva che la casa del Padre diventasse un mercato, così desidera che il nostro cuore non sia un luogo di suburbio, disordine, confusione. Il cuore va pulito, ordinato, va purificato. Un'altra cosa, dalle falsità e le scorte, dalle obbedienze e tutti noi sono malattie che fanno male al cuore, che fanno male alla vita, la rendono dopo. Abbiamo bisogno di essere ripuliti dalle nostre ingannevoli sicurezze che mercanteggiano la fede in Dio
composta di pasta con le convenienze del momento. Abbiamo bisogno che siano scassate via dal nostro cuore e dalla Chiesa le nefaste suggestioni del potere e del denaro. Per ripulire il cuore abbiamo bisogno di sporcarci le mani, di sentirci responsabili e non restare a guardare mentre il fratello e la sorella soffrono. Ma come purificare il cuore? Da soli non siamo capaci. Abbiamo bisogno di Gesù. Lui ha il potere di vincere i nostri mali, di guarire le nostre malattie, di restaurare il tempio del nostro cuore. في الإنجيل الذي وصلنا إليه الآن نرى كيف طرد يسوع من هيكل أورشليم الصيادلة وكل الذين كانوا يشترون ويبيعون. لماذا أقدم يسوع على هذا الموقف بما فيه من قوة واستفزاز؟ فعل ذلك لأن الآب أرسله ليطهر الهيكل، لا يريد أن يخرج فقط، بل على وجه الخصوص هيكل قلوبنا. كما لم يسمح يسوع أن يصير بيت أبيه مكان تجارة، هكذا لا يريد أن يصبح قلبنا مساحة احترام وحب وانتباه. يجب أن يكون القلب نقيا ومنظما وطاهرا من الأكاذيب التي تلوثنا ومن الإسماعيلية المرة والتي لدينا جميعا شيء منها. إنها مرة تكبر القلب وتلطف الحياة وتجعلها مزدوجة. نحن بحاجة لأن نطهر من الأمان الزائد الذي يستلزم الإيمان بالله بالأمور الزائدة وبالمصالح الآنية. نحن كذلك بحاجة لأن نزيل لقلوبنا ومن الكنيسة مخاطر السلطة والمال المفدية لتطهر قلوبنا. نحتاج أن نتسع إليها، أن نشعر بالمسؤولية ولا نقف مكتوفي الأيدي بينما يعاني إخوتنا وأخواتنا. ولكن كيف ننظم قلبنا؟ لسنا قادرين على ذلك وحدنا. نحن بحاجة إلى يسوع. لدينا القدرة على أن نقصر على شكرنا وأن يشفي أنفسنا وأن يرمم هيكل قلبنا. La confermazione come segno della sua autorità dice: ci soggetto sempre e in bisogno per salvezza. Gesù Cristo vuole solo perché una base si converta alla sua normalità. Il Signore vuole che siamo salvati per tutti, nel suo amore, nella fraternità, nel servizio e nella misericordia. تأكيدا على ذلك ودليلا على سلطانه قال: انقضوا هذا الهيكل أقيمه في 3 أيام. يسوع المسيح وحده يقدر أن يطهرنا من أعمال الشر. هو الذي مات وقام وهو الرب. إخوتي وأخواتي الأعزاء، إن الله لا يتركنا نموت في خطيئتنا حتى إذا تركناه نحن. هو لا يتركنا أبدا لأنفسنا، إنه يبحث عنا ويتابعنا حتى يدعونا إلى التوبة ويطهرنا. حي أنا، يقول السيد الرب على فم حزقيال النبي،
ليس هوايا أن يموت الشرير، بل أن يرجع عن طريقه فيحيا. يريدنا الله أن نخلص وأن نصبح هيكلا حيا لمحبته في الأخوة وفي الخدمة والرحمة. Gesù non solo ci purificava i nostri peccati, ma ci rende partecipi della sua stessa potenza e sapienza. Ci libera da un modo di intendere la fede, la famiglia, la comunità che divide, che contrappone, che esclude, affinché possiamo costruire una chiesa e una società aperta a tutti e sorelle verso i nostri fratelli e sorelle più bisognosi. E nello stesso tempo ci rafforza, perché sappiamo che esiste la tentazione di cercare la vita che fa sprofondare i nostri anni e profonde tentazioni. La testa dello Spirito Santo ci invia non a fare cose, ma come la sua missione missionale. Uomini e uomini davanti alla Cristiania e il Vangelo anche ottiene di cambiare la vita. Il risorto ci rende strumenti della pace di Dio e della sua misericordia. Ci rende artigiani pazienti con la sua del nuovo ordine sociale. Così per la forza di Cristo e del suo Spirito avviene quello che l'Apostolo Paolo profetizza ai Corinzi. Ciò che è fortezza di Dio è più sapienza di Dio, e ciò che è debolezza di Dio è più forte di Dio. Comunità cristiane composte da gente umile e semplice diventano sempre Gesù stesso. لا يستر من شريان فحسب، بل يجعلنا شركاء في قدرته وحكمته. انه يخرجنا من طريقه لفهم الاله وعباده والجماعه تستخدم الانفصال والمراره والاقتصاد حتى نتمكن من ان نبني كنيسه ومجتمعا بحي جديد وفيه نهتم بنسبتنا واخلاقنا وبأقل حاجة، وفي الوقت نفسه يقوينا حتى نعرف أن نقاوم تجربة البحث عن الانتقام الذي يغرقنا في دوامة من عنف متبادل لا ينتهي، ويلزمنا بقدرة الروح القدس ليس البحث عن أتباع منها، بل يرسلنا تمهيدا له حاملين السلم رجالا ونساء مدعوين الى نشر ان في الانجيل قدرا لتبديل الحياه. الرب الله بين الاموات يجعلنا نمثل بسلام الله ورحمته وصالحين الصالحين واقوياء على الله اجتماعي جديد. وهكذا يتم هو المسيح وروحه نتابع به يوسف لأهل ينقص الحرام من الله أكثر حكمة من الناس والظلم من الله أكثر قوة من الناس. وهكذا تصبح الجماعات المسيحية مكونة من أناس متواضعين بسطاء علامة للملكوت الآتي، ملكوت المحبة والعدل والسلام. Gesù siete questo tempo nei tesori di favori sorgi. Cos'era il tempio di suo corpo? Dunque anche della sua vita. Signore ci promette che con la potenza della sua risurrezione non fa differenza in noi e nelle nostre comunità dalle macerie causate dall'ingiustizia, dalla divisione e dall'odio. È la promessa che celebriamo in questa Eucaristia. Agli occhi della fede facciamo la presenza del Signore crocifisso e risorto in mezzo a noi. E vogliamo ad accogliere la sua sapienza divinatrice, a riposare nelle sue vite e a trovare guarigione e forza per servire il suo regno che viene nella nostra vita.
Studiare sono stati guariti. Nel studiare il cammino di Israele, troviamo il balsamo del suo anonimo sacrificio. Che è la qualità della vita, che si raggiunge lui per guarire l'uomo e il ispirare il nostro braccio di sacralità. وقدرات كثيرة ومنهم في ثلاثة أيام كان يسوع يتكلم عن هيكل جسده وبالتالي عن جسده أيضا وقد وعدهم الرب يسوع أنه يستطيع بقوة قيامته أن يقيمنا نحن أيضا وجماعتنا من بين الأمراض التي أحدثها الظلم والانقسام والكراهية. في هذا الوقت نحتفل من هذه الفارسية إننا نرى بعيون الإيمان الرب يسوع المصلوب والقائم من بين الإيمان حاضرا في وسطهم ونتقبل ونستقبل حكمته المحررة وأن يصدر رفعنا في هذا والشفاء والقوة لخدمة ملكوت الله إلى العالمين بجرات المسلمين في جرات الإخوة وأخوات الأعزاء نجد مؤسسا مقبل الرحيم لأنه هو السابق الرحيم للبشرية يريد أن يكرم كل صلح وأن يشفي كل ذكرى أليمة وأن يلهم مستقبل سلام وأخوة في هذه الأرض. La Chiesa è con la grazia di Dio infatti sta facendo molto per proclamare questa meravigliosa sapienza della croce, diffondendo la misericordia e il perdono di Cristo, specialmente nelle sue più riserve. Anche in mezzo alla grande povertà e difficoltà, quanti voi hanno generosamente offerto aiuto concreto e solidarietà questo è uno dei motivi che mi hanno spinto a venire per l'esperienza di Dio, a ringraziare e confermare i consigli e la testimonianza. Oggi posso dire e portare con me la testimonianza di Dio, che Cristo vive e opera in questo suo popolo santo e fedele. Ai fratelli e sorelle, affino voi, le vostre famiglie, le vostre comunità, la materna protezione della Vergine Maria, la vostra santa passione alla vostra Gesù, perché si vuole raggiungere nelle sue risurrezioni. Si cancella per noi e si conduca a lui, potenza e sapienza. والحمد لله ولا تزال تعمل كثيرا لإعلان هذه الحكمة حكمة الصليب العزيز ونشر رحمة المسيح ومغفرته ولا سيما بين أكثر الناس احتياجا حتى في وسط الفقر الشديد والصعاب قدم الكثيرون منهم بسخاء كبير مساعدة ملموسة وتضامنا مع الفقراء والمتألمين. وهذا هو أحد الأسباب التي دفعتني لمجيء حاجة إليكم لأشكركم ولأثبتكم في الإيمان والشهادة. اليوم أستطيع أن أرى وأنسى نفسي أن الكنيسة في العراق حية وأن المسيح حي فيها يعمل بشعبه المقدس والمؤمن. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، إني أراكم وعائلاتكم وجماعاتكم في حماية سيدتنا مريم العذراء الوالدية التي رافقت على ابنها وموته وشاركت في فرح قيامته، فلتشفع لنا ولتقود إليه هو قدرة الله وحكمته. آمين.
نؤمن بالإله الواحد الذي على بدل مارن بابا فرانسيس وكل باتريركي وأبسقوبي وكهنة تدهاوي هيكلة بيخاي تحب دقالها ابقى وعيشي قريثي تبي بسخوثة رعية طاوة وآني طينة بيرة كبيرة تعلمة تبشلي ويلة طالي منه قلبه من أجل المسيحيين في الشرق الأوسط
وإذ هم باقون متجذرين في أرض آبائهم على الرغم من الصعوبات والتحديات، ليصبحوا شعلة رجاء وراية سلام من أجل كل شعوب المنطقة. منك نطلب لبنا ولا تكمان كجيرو دي شرو شورو دابش بونا لبنا بيكا وجياني قشتيرو لكاني بهموشينو تويجي آيين آيين زادكان بتبايي وخوشوستي بتوتر كردني رقايي ديالوكو آشتوي لقل زياتر كردن لكرامتي مروف لتو تابرين هوا For our sick and suffering brothers, uniting with Christ in the time of trial, may they discover in the cross the way to safety and receive from Him the abundance of divine consolations. Let us pray. بدل ميثانا آني دويوة إمم باني خاي وتكلي برحمة مريا تدهاوي ده قبيلة الباثور الملكوثة شركوثة قديش مبص خنيثة. يا خدي يبرحم دماهيك نينا وصقوه خبدا نفيجت ما روناهي خو دما دا نفهمي كاريت ما وأخفتنت ما بيت Ashika
Sotto le vite e salvazione. Spiritualità di sentiamo contrito, suscipiamolete Domine, si fiat piacete Domine. Pregate, fratelli e sorelle, che il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. اف قربانا هاتا تقديم كرسر مذبح تا خدي تقديس بكات يا خدي e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Per questo sacrificio di riconciliazione, oh Padre, rimetti i nostri debiti e donaci la forza di perdonare i nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a te con tutto il cuore e liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo, sempre rivolti ai beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.
Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perente a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. يا مريا كم شبل بوخ تدهاوي آذي قربانا تشلام ديا اللي تعلم كل بشلامة وبرقانا تدم ثبتت تديوخ بهيمانوثة وحبة داي برخاشة اللي دشمية أمت خدام ديوخ مارم بابا فرنسيس وأنا أودخ محيلة دليون خاشخ وأخوني أبسقوبة نزار وكل أبسقوبة كهني شمشاني رباني وربنياثا وعلمات كم قانت تقيانخ. استجب متحننا لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك في يوم انتصار المسيح على الموت، وجاعلا منا مشاركين في حياته الأبدية. واجمع أيها الآب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا وأخواتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلام. اقبلهم في الملكوت، حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, con onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Udenti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Avon de Nasarem Majah. Qadash Shma Tefe Malkutha Mewe Soyana أيكنا جشيا قبرا أولا لحما سلطان اليومان وشكلان حولين واحدين أيكنا تعبنا رحمة اليومين لا تعلان نسيوننا إلا قصا من بيشا مطلي لا في ملكوثة حي لو تدعى العالمين آمين. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace nei nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace.
non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Imnachna salam, ya Hamal Allah, ya Hamal Allah, imnachna Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, e io sarò salvato.
Preghiamo. O Dio che ci nutri in questa vita con il pane del cielo
impegno della tua gloria, fa che manifestiamo nelle nostre opere la realtà presente nel sacramento che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pope Francis, as you finish your historical visit with us, we offer you our deepest thanks on behalf of all the people gathered here, and those who are watching us around the world. First, we thank you for your courage that you would come here to our troubled land, a land so filled with violence, this place of endless disputes, displacement, and suffering among the people, and that you would do this in this time of global pandemic and crisis makes real to us now the words of Christ, "Do not be afraid." Pope Francis, we know that Christ and you are with us. Your courage flows now into us. Then we give you our thanks to you for your prayers for the persecuted and the marginalized here in Iraq and around the world. We know that you have continued to pray for us through our times of darkness. We know that through your prayers, we were never forgotten. We know that through your prayers, you continue to urge this broken world and this broken land to a time of peace, humility, and prosperity, with dignity of life and purpose for all. Finally, we give you thanks for the message of peace you have brought to Erbil and to all of Iraq. Your powerful message of brotherhood and forgiveness is a gift now to all the people of Iraq, which leaves us, every one of us in this land, with a lasting responsibility to bring continuing life to your message in our daily lives from this day forward. May God grant you safety in your travels. You will be forever in our prayers. Saluto con affetto Sua Santità Mar Gevargis III, Católicos, Patriarca de la Chiesa Asiria del Oriente, que risiede
in questa città e ci onora con la sua presenza. Grazie. Grazie caro fratello. Insieme a lui abbraccio i cristiani delle varie confessioni, i tanti che hanno versato il sangue sullo stesso suolo, ma i nostri martiri risplendono insieme, stelle nello stesso cielo. Da lassù ci chiedono di camminare insieme, senza esitare, verso la pienezza dell'unità. تحية القلبية الحارة لقداسة البطيارك مار جوارجس ليو الثالث بطيارك كنيسة المشرق الأشورية المقيم في هذه المدينة ويشرفنا بحضوره. شكرا أخي العزيز، معك أعانق المسيحيين من مختلف الطوائف. هنا كثير منهم سفكت دماؤهم على هذه الأرض نفسها. شهداؤنا يتألقون معا مثل النجوم في نفس السماء، ومن هناك يطلبون منا أن نسير معا دون تردد نحو ملء الوحدة. Termina di questa celebrazione. Ringrazio l'Arcivescovo Monsignor Basiar Mati Varda, come pure Monsignor Nisar Seman e gli altri miei fratelli vescovi che tanto hanno lavorato per questo viaggio. Sono grato a tutti voi che lo avete preparato e accompagnato con la preghiera. Mi avete accolto con affetto. Saluto in particolare la cara popolazione curda. Esprimo viva riconoscenza al governo e alle autorità civili per il loro indispensabile contributo. Ringrazio tutti coloro che in molti modi hanno collaborato all'organizzazione di tutto il viaggio in Iraq, alle autorità irachene tutte e ai tanti volontari. Grazie a tutti. في نهاية هذا الاحتفال أشكر رئيس الأساقفة المطران بشار متي وردة ومعه كل الجماعة المسيحية، وكذلك المطران نزار سمعان وإخوة الأساقفة الذين عملوا كثيرا من أجل هذه الزيارة. وأشكركم جميعا، أنتم الذين أعددتموها ورافقتموها بالصلاة ورحبتم بي بمودة. أحيي تحية خاصة من أعماق قلبي سكان الأكراد الأعزاء، وأعرب عن شكر الجزيل للحكومة والسلطات المدنية على مساهمتها الفعالة والتي لا غنى عنها. وأشكر كل الذين تعاونوا بطرق كثيرة لتنظيم هذه الزيارة والمتطوعين الكثيرين. شكرا لكم جميعا. In questi giorni passati in mezzo a voi ho sentito voci di dolore e di angoscia, ma ho sentito anche voci di speranza e di consolazione. E questo è merito in buona parte di quella instancabile opera di bene che è stata resa possibile grazie alle istituzioni religiose di ogni confessione, grazie alle vostre chiese locali e alle varie organizzazioni caritative che assistono la gente di questo paese nell'opera di ricostruzione e rinascita sociale. In modo particolare ringrazio i membri della ROACO e delle agenzie che si rappresentano. في هذه الأيام التي أمضيتها بينكم سمعت أصوات ألم وشدة، ولكن سمعت أيضا أصواتا فيها رجاء وعزاء، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى عمل الخير الذي لم يعرف الكلل ولا الملل الذي قامت به المؤسسات الدينية من كل الطوائف
والفضل كذلك لكنائسكم المحلية والمنظمات الخيرية المختلفة التي تساعد أهل هذا البلد في العمل على إعادة الإعمار والنهضة الاجتماعية. وشكر خاص لأعضاء تجمع المؤسسات لمساعدة الكنائس الشرقية رواكو والوكالات التي يمثلونها. Ora si avvicina il momento di ripartire per Roma, ma l'Iraq rimarrà sempre con me nel mio cuore. Chiedo a tutti voi, cari fratelli e sorelle, di lavorare insieme in unità per un futuro di pace e prosperità che non lasci indietro nessuno e non discrimini nessuno. Vi assicuro le mie preghiere per questo amato Paese. In modo particolare prego perché i membri delle varie comunità religiose, insieme a tutti gli uomini e donne di buona volontà, cooperino per stringere legami di fraternità e solidarietà al servizio del bene e della pace. Salam, salam, salam. Shukran. Dio benedica tutti. Dio benedica l'Iraq. Allah Mahakum. الآن اقتربت لحظة العودة إلى روما، لكن العراق سيبقى دائما معي وفي قلبي. أطلب منكم جميعا أيها الإخوة والأخوات الأعزاء أن تعملوا معا متحدين من أجل مستقبل سلام وازدهار لا يهمل أحدا ولا يميز أحدا. أؤكد لكم صلاتي من أجل هذا البلد الحبيب، وأصلي بصورة خاصة حتى يتعاون معا أعضاء الجماعات الدينية المختلفة مع جميع الرجال والنساء ذوي الإرادة الصالحة من أجل ترسيخ روابط الأخوة والتضامن في خدمة الخير العام والسلام. سلام سلام سلام. شكرا. بارككم الله جميعا. بارك الله العراق. الله معكم. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Guida, o Signore, i cuori dei tuoi fedeli nella tua bontà. Concedi loro la grazia di rimanere nel tuo amore e nella carità fraterna per adempiere la pienezza dei tuoi comandamenti. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione del Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.
تروح قدشة وويلك وعديشة نبدالها مش منشة خالص نبديشة خالص نساطانا نتزاولد عطانا أوقات يمني بشنا نار اللي مسكنا اللي بدها خالص من كويناها لبشنا شنا خشوقها يا يما دالاها يا يما تشوفها لخاطر ما يروحها يبقى بكواب شريحة موتت ما كان شيحة وشدي شمايا كويت الباقيشيا وطالي مجم سولايا هون اللي خطايا ويلي وهم وحطيلي عستخدمني ويلي نغم وديب نواخيلي خالص تنقاميلي يا يما محاميانتا يا كنت مخلصانتا شو الجوع ما ياخذ ناس الموسيقى ليش نرقص Viva el Papa, viva! Viva el Papa, viva! Viva el Papa, viva! Viva el Papa, viva! Scenatelo Papa! Scenatelo Papa! Unita fratelità, il tuo appello, siamo contenti, siamo gioiosi, grazie con tutto il cuore, perché ho Papa. Popolo del Kurdistan, colmo di gioia, ti dà il benvenuto, un gran saluto, l'esserci aperti con cuore grato, siamo contenti, siamo gioiosi, grazie con tutto il cuore, perché ho Papa. سنتلو مجتمع كلنا أمركنو عالخوف عليه ونالي وكسبوت رقصة أخاف رسيس عيات فقير وسيفة سخان والوسلانية إذن والجبانية سنتلو مجتمع يا بابا فرانسيس Aziz ma Papa Francis e piavi ashti Kelli Kurdistan Kurala خوش شادی بسر شقاق الهاتي هالخوش ويستي إما خوش حالي زور سرفرازي جواد وعصر مسنا غسر شواتي جواد وعصر مسنا غسر شواتي Papa
contentini, siamo gioiosini, grazie con tutto il cuore, per te, oh papà. جينا في وشنامة كلنا أمرك له عرضو قالوا ونالي وكسبوا تركتا أما بنسي ساعات فقير سنيفة سخلان ويسلانية إيديكم يبانية جينا في وشنامة يا بابا كنسي عزيز من بابا فرانسيس افياوي اشتي كلي كردستان قرآن خوش شادي بسر شوقا فرهاتي هرخوش ويستي اما خوش حالي زور زر فرازي دواد وعاد زور مزنا بسر شوهاتي دواد وعاد زور مزنا بسر شوهاتي Caro papà Francesco, uomo di Dio, uomo umile e forte del suo amore, papà dai poveri di cuore buono, siamo contentini, siamo gioiosini, grazie con tutto il cuore per te, oh papà. Salve, pace, amore per te Francesco, tu sei uomo di fede, di gran speranza, unica fraternità il tuo appello, siamo contentini, siamo gioiosini, grazie con tutto il cuore per te, oh papà. Popolo del Kurdistan, colmo di gioia, ti dà il benvenuto, un gran saluto, d'esserci abbafferati con cuore grato, siamo contentini, siamo gioiosini, grazie con tutto il cuore per te, oh papà. جينا في وشنامة كلنا أمرك له عرضو قالوا ونالي وكسبوا تركتا أما بنسي ساعات فقير سنيفة سخلان ويسلانية إيديكم يبانية جينا في وشنامة يا بابا فرانسيس عزيز من بابا فرانسيس افياوي اشتي كلي كردستان قرآن خوش شادي بسر شوقا فرهاتي هرخوش ويستي اما خوش حالي زور زر فرازي دواد وعاد زور مزنا بسر شوهاتي دواد وعاد زور مزنا بسر شوهاتي
يا